familia hii. Asante kwa sababu ya mama huyu Jehova anayepitia hali ngumu. Bwana, wewe unamjua vema, unamtambua vema Jehova, naomba ukasimame na yeye, ukamtetee katika hali zote, ukampiganie Bwana, maana wewe tunakukimbilia, tunakutumaini Yesu. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Yesu? Tunalinua jina lako Bwana, ukatetee watu wako Bwana, ukatetee watu wako Yesu, hata nasi watumishi wako. Yesu wastahili, Yesu unaweza, Yesu nani kama wewe?